नमस्कार दोस्तों, वुचھان द राइट न्यूज़ तो बस सुमन भट्ट। बस भारती कौल भारती जी सानी वुचन वाले मज लेडीज सो यमन नाव ओ सुनीता दर्जी यित के ब्रोह करे पन्न रिचुअलन पे तथ मज वनो तिमो कि खानर मज आजकल ब्लैक ड्रेस लगावान अत पे वोनुक तिमो कि तुह करो अत बिल्कुल बिल्कुल आज करो अत पे शुरू ते बिल्कुल बिल्कुल कि अस करो तम सात वनो कि इन जन पन रिचुअल खानरन पे मत करतो खराब ये अस पन ती करो कि यह वनो असल कथ यम जन नेब्रिम फॉरेनर अपनोमुत नेब्रिमन हुंद कस्टम सारी यम कस्टम अपनावन गयो ठीक कुन हदस तान अगर जन एंजॉयमेंट खतर कोर पन कोर ना खराब पन म करो खराब कहीं कि पन युस जन रिचुअल सह करो ठीक यमो वोन कि ब्लैक क्रोन तो सफेद रंग सैनिस कल्चरस खानदर सफेद अवॉइड कर बिल्कुल ब्लैक ड्रेस अवॉइड कर मगर आज फैशन ये बनियोमुत वह गलत बेत गो ये बेत वुचान तुम हल्दी रस्म दो गई पता अलग जो तो ड्रेस लगावन वने करो तो करो क्या बिल्कुल वो क्रोहन क्रोहन क्या क्रोहन रंग क्या अब शुगुन निवान मान छुना आप शुगुन ये मैं गणती छुनो क्रोहन ड्रेस लगे पत्ते फाइल क्रोहन ड्रेस लगाउन मतलब गाओ तो श पन्निस कल्चर सिन गिंदबाश करन तो श करन गिंदबाश अत सिन ये छुइन यम जन फॉरेनर तिम यम सात तुम वुचतो यम सात तिम यवान सोन इंडिया मज यम सात यवान तिम क्या लगावन ड्रेस लगावन तिम कलरफुल ड्रेस लगावन तिम ये धोती करान तिम ये सूट लगावान तिम ये स्कार्फ वलान रंग बिरंगी तो क्या रंग यम जन सह खानदरस पे तिहुन सफेद तो क्रोहन रंग गलत छुना अस मज मान दोडवे कलर खानदरस पे निशी युस सन गथी करान अपशगुन अवे गसान डिवोर्स गसान पान वन बराबरदी कंसी नश गोड कोरुक नोवे सिस्टम शुरू रंगन हुन पक्यो ये मर्जी सह कर बिल्कुल यम सात माहरिन लगावान ज्यादातर तिम लगावान पिंक लगावान या रेड कलर लगावान या बेती कलर ये मर्जी गसान इथे कन सतर बदलावान पलव बदलावान बे रंग बिरंगी पलव लगावान असल असल रंग लगावान मगर आम लोकन वन कि तुम लगो ये ड्रेस अच्छा ओ तुम लगे ये ड्रेस आज ड्रेस कोड क्रोहन ड्रेस कोड ये ड्रेस कोड मतलब क्या गो ड्रेस कोड चलान क्या ज्यादातर करान बनारसी दोती साउथ इंडियन दोती साउथ सिल्क दोती फर्स्ट क्लास दोती चलो वह मानो वनकस लहंगा लगावान अद सह लगो कलरफुल तथ मज क्या ब्लैक लगाउन तथ मज क्या सफेद लगाउन तिम कम खतर लगावन सफेद क्रोहन म लगो अच्छा चलो लगो तुम गाउन तु लगावान गाउन लगो युथ खानदर मोकलो करतो पत पार्टिया वाटिया खुल पे असल पे लगो ड्रेस कोड कह परवाह ड्रेस कोड लगो खानदर पत थन अख दो वन जन बिचारिस सह गना मजबूर गोड़े वनो बह तुह सुमन जी फोटो शूट सह कर जरूरी आजकल चाहे कह तन तमिश फोटो शूट कर जरूरी तमिश तिम लहंग वहंग बदलाव तमिश गाउन लगाउन तमिश पे केक सटुन केक सटुन क्या मतलब गो केक हाँ चीज न शूबान न पजन कर पजन पन सन रिचुअल ब्रोह पकन यम सात मतलब मोन नेचु तमिश खानदर या मेन कूर तमिश खानदर सो पन्निस खानदरस मज यह कर ती वुचान तमिस तम सिंद शुर तिम पे ये वहर पत्ती कड़ान क्यों ऐ करोत ना इत च करोत ना हुत माने विज क्या गो ये वनो कि करान तो यह मोकलो ना यह सन शुर वुचान दपान ना ककुर कछान तो पूत हेचान ककुर यम सात तचान पूत वुचान पूत सोन थवान याद सह पत कड़ान सह ये वहर पत यम सात तम सज वर वातान तम पत कड़ान तम ब्रोह कुन इसलिए सन गुजारिश सारे कि यम जन पन रिचुअल
پن رنگ زن رنگن ہز کمی سفید تو کرہن کی خاندرس مز لگاوان اس پز زن تہ لگاؤن خاندرس مز تھی وچھو یم سات تھوان نا خاندر یہ پلو تھوان ٹرنکس مز کور تھوان ٹرنکس مز پلو آج کیا سوٹ کیس ووٹ کیس تک مز اوسا زہاں کرہن رنگ زہن اوسا سفید رنگ مہرین لگاوانے ورس بالکل نا بالکل نا اس لیے تو کیا ونیو درشکن بہت ون یہ کہ ات ڈریس کوڈ مت تھو ما پکو ان باقین چیزن پتہ پن اپنو یہ پن کلچر سو تھو زندہ بالکل وچھان روزیو دا رائٹ نیوز بیٚیہِ تہِ اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ آسن سوال یِتھ زن کلچرس متعلق آسن تِم ہٮ۪کن اَسہِ تام واتنٲوِتھ أسۍ کرو تتھ پٮ۪ٹھ کتھ ضرور کرو کتھ دِیِو اجازت بیٚیہِ مِلو تۄہہِ سۭتۍ تِمن جی پنٕنۍ کتھ کروٕے نہٕ تۄہہِ یِمن چھِ پتہ وۄنۍ چھِ کران یِم شیر تہٕ سبسکرایب تہٕ لایک تہِ کمنٹ کٔرۍزیو ضروٗر بیٚیہِ مِلو وارٕ کار جلدی نمسکار